na ku pfuxela na majambu lama vito ra matimba ra Yesu Kristo Nazareta. Namuntlha na majambu ni lava hi languta timhaka tin'wana ta nkoka ngopfu swinene ta ku khumba ngopfu swa ximoya. Khensa ngopfu lava nga subscribe, khensa ngopfu hinkwavo lava sapotaka channel leyi. Na tshemba ku Xikwembu xi le ku mi pfuneni. Ni lava hi vulavula nyana katsongo hi subject leyi khumbaka leswi hina tanihi maAfrika hi ngo i Swikwembu. Ni lava hi vulavula futhi hi khumba nyana katsongo na vuloyi. Hi vuya hi ta vulavula hi tintsumi. Nkarhi wa mina wutsongo ngopfu swinene laha ni nga ta tirhisa nkarhi wutsongo, and then hosi loko swi rhandza hi ta hi hetisela video leyi. Hinkwaswo leswi nga swi khumba i swilo swa le ximoyeni, and loko hi ta languta hi xiAfrika swa ku tala a hi kumi ku swi tlhantlha kahle swi hetiseka. Hi yo mhaka loko se u famba u ya endla ti-research u kuma leswaku ku na swilo swo tala leswi hina tanihi maAfrika hi fikaka hi swi classify tanihi xilo xin'we. For example, loko hi vulavula hi moya, spirit hi ri i moya, soul hi ri i moya, oxygen i moya, carbon dioxide i moya, wind i moya, air i moya, hinkwaswo leswi i moya. But loko u nga kumanga munhu loyi nga ta fika a ku describe-ela swona, a ku differentiate-ela swona u kota ku swi twisisa, u nga hetelela u nga swi twisisanga ku kahle laha ku vulavuriwa hi yini. Now swilo leswi nga vulavula hi swona i swilo swa ku va ni fundamentally Xikwembu loko swi yimise ku va ni munhu a va na divine understanding, a tlhela a ya connecta in high places in order to ku a kota ku twisisa ku spirituality i yini. Spirituality xi tirhanyana ngopfu futhi xi connectana na nature ngopfu. That is why eminkarhini ya ku tala vanhu loko va connecta ka divine spaces va tirhisa swilo leswi swi nga swa nature. And we cannot run away from the fact that Africa i vanhu lava vele hi tirhaka kusukela ku sunguleni. Africans i vanhu lava tirhaka hi timintsu, i vanhu lava tirhaka hi mati, i vanhu lava tirhaka hi swilo hinkwaswo swa ku hambana leswi. That is a fact. Now hi nga size hi ya nghena ka timhaka ta salvation laha hi ta digida timhakanyana leti la kusuhani before hi ya nghena ka timhaka ta ku ponisiwa, because vanhu va le ku hlangahlanganeni ka tinhloko va ku tala va ponisiwile, mara swa ku va yime kwini hi vutomi bya va swi tivi because va ponisiwile. And at the same time kaya va ha endla leswi endliwaka kaya, loko va na mintirho ku va na magandzelo ku endliwa swilo leswi hinkwaswo va contributa va endla hinkwaswo leswi endliwaka. And at the same time munhu i ponisiwile a hetelela a nga swi tivi swa kahle i yime kwini, swi right leswi endlaka kumbe a swi right na. Number one, a hi tsundzuki swa ku loko hi vulavula hi spirituality hi vulavula hi swilo leswi ngo lo endla hi Xikwembu. And Xikwembu loko xi swi endla ivi xi endla ku va na swilo leswi nga ta va in control, ku nga mena wehe nga vanhu. Hina vanhu we are the divine beings to a point ya ku xin'wana na xin'wana lexi endlekaka hina vanhu hi nyikiwe access ya fika. It doesn't matter ku hi le lwandle, it doesn't matter ku hi le mpfhukeni, it doesn't matter ku hi le khwatini, hina hi nyikiwe matimba to operate and control. Now loko se hi ya ka spirituality ku na vanhu lava nga fikelela ka higher consciousness ya ku kota ku twisisa ku I can create my own world, I can create my own network in order to do some things or to control a particular place or to control a particular village. It is possible. I vanhu lava se va nga fikelela ka higher consciousness va kotaka ku twisisa ku loko ni la ku tirhisa mimoya, which tactics leti nga ta ni fika ti tirhisa in order ku nature yi ni yingisela. So now the different ku na munhu loyi a nga ta fika a connecta na nature hikokwalaho ka ku better the lives ta vanhu. Se ku na vanhu lava nga ta fika va communicate na nature in order to be saved, like munhu a fika a va Xikwembu ka vanhu van'wanyana. So it's possible loko u hanya ka misava leyi u hanya emisaveni leyi nga na
many possibilities, especially in the spiritual realm. Now, ekusunguleni ka swona hinkwaswo hi vona Xikwembu loko xi ta va xi endle tintsumi. Yes, the ministry of angels from the beginning. Misava ka ha ri dark, ka hanya ti-angelic beings, ti-spiritual beings. Xikwembu va ha ri tilweni na va Lucifer a nga se hlongoriwa Satan, va ha ri tilweni. Hi kuma timhaka leta ku Xikwembu xi swi yimise, xi swi endla principle swa ku loko xi ze xi ku wena you are an archangel. Ti-archangel leti nga endliwa ti endliwe ivi Xikwembu xi ti nyika na authority na matimba ya ku controla hi wona. Mhaka leyi fikaka yi nga fika yi endleka i ku spirituality xi sungule tilweni misava yi nga se tumbuluka. Loko se Satan na tintsumi ta va ta va hlongoliweni etilweni va ta emisaveni. Loko va fika emisaveni va fike va na hold empfhukeni, va rindza Xikwembu ku xi sungula xi create swilo hinkwaswo. Loko Xikwembu xi sungula xi create swilo hinkwaswo, Satan na moya ya yena, mademoni na mimoya liya ya yena hinkwayo yi rindze ku ze ku endliwa munhu ku swi va ta kota ku vanhu va attack va hlasela. Kahle hina vanhu va ku hi create loko hi ta dzunisa Xikwembu, but loyi a kalaka a nga swi laveki ku hi dzunisa Xikwembu ku nga Satan, minkarhi hinkwayo i lwa na ku hina hi nga xi dzunisi Xikwembu, i lwa na ku hi humesa ndleleni hi joha ku a ta kota ku vanhu a survive na yena yini na mfumo wa yena. Now when we come to ancestors, loko hi vulavula hi va le hansi ti-ancestors, leswi van'wanyani va ngo i Swikwembu, i madlozi. So hi xilungu xi ku ti-ancestors, xilungu xa hambanisa ka ti-ancestors na ti-gods. Hi ku hina loko hi ku Swikwembu hi ku i ti-ancestors, hi vuya hi ku Swikwembu i gods. Xilungu xa hambanisa ti-ancestors hi lava va nga hundza emisaveni va le ka genealogy, ka lineage ya laha munhu a taka hi kona, the progeny ya laha munhu a taka hi kona. Now hi ta ka ti-gods hina leswi ngo i Swikwembu i madlozi. Hi English a yi swi vekisi swona. English loko yi vulavula hi ti-gods yi vulavula hi Swikwembu leswi swi nga creatiwa emisaveni according to vanhu lava nga famba va fika va kuma higher consciousness spiritually. Munhu un'wana na un'wana, that is why u vona India yi ri na swin'wana swa 330 million gods. Do you know why? It's because va fambe eku fambeni ka va vona the abilities, the higher abilities in the spiritual realm. Va khoma mfihlakalo ya ku in the spirit you can summon things swi endleka in the spirit, and loko swi sungula swi endleka in the spirit it's very easy ku swi endla swi va swi ta manifesta in the flesh. So what does that mean? In India loko ku va na munhu loyi anga kumbe a ngo is a great prophet, ivona in the spirit, that person loko za a va na big following, that person can entitle himself to be a god ati nika vito. So those gods i mavito ya nga swi veka njhani ithixo. Xitsonga a ti swi endla swi veka njhani ku nga ku a hi na swona kahle, because loko no i Swikwembu ni ta va se ni refera ka leswi hina hi ku i va le hansi. So loko munhu yaloye a tiveka i va idol kahle, that person i va a ri an idol. Leswi na swi tiveko hi Xitsonga ta swi vekisa kwini, mara i munhu loyi a khongeriwaka, and ku ta va na ti-generation na ti-generation leti nga ta phasiwa that information ya munhu loyi a khongeriwa a dzunisiwa. And when those people lava n'wi followaka va preserve the information, va preserve the spirituality leyi a yi tirhisa, va preserve the way magandzelo a ma-controlisa swona. Mimoya leyi a yi vitana ku va ni n'wi pfuna hi ku endla va hanyisa van'wanyani ti-healing, van'wanyani va pfulela va khongelela vanhu va kuma mintirho hi ndlela yaliya, but va tirha hi African indigenous spirit. So hi nge swi balekeli from khale Africa a yi tirhisa sweswo, but now the problem yi fika yi valaka ku as time goes on we forget ku na tintsumi leti ti nga wa tilweni, ti nga tintsumi leti vitaniwaka ku ti-fallen angels, tintsumi leti nga wa leti a ti vitaniwa ku i ti-sons of God, but a ta havanga ti-sons of God according to a ta havanga ti-beloved kumbe trusted sons of God
endzhaku loko ti ta va ti fikini ka buka Guinness ti vona vana va vanhu ivi ti va vona ti va navela ti etlela na vona endzhaku loko ti ta va ti etlela na vona hi laha se ku nga sungula generation leya ku bebukwa ti giant leti vitaniwaka swa ku ti Nephilims loko swi lava unga ti vita ku ti hybrids leswi marito lama ni vulavulaka hi wona ka Xitsonga a hi na wona le ka African languages a hi na tona so it's very important ku loko u lava xilo u xi lava hikanene do researches until u ze u kumela lexi u kuma u fikela ka lexi u xi lavaka now loko tintsumi leti ta va ti etlele na vana va mani ku ri ku Xikwembu a xi ti rhume ku ti ta maintain order misaveni tintsumi letiya ti manipuletiwe in the spirit hi mani hi nyimpi leya ku sungula ya Sathane na tintsumi ta yena ti nga wa ti fike ti khoma letiya ku letiya a ti te mandate wa ku rhumiwa hi Xikwembu ku ti ta endla swo swa ku swilo ti va ti supernatural beings leti nga ta kota ku assista vanhu hi spiritual connection ti nga ta kota ku assista vanhu hi healing ti kota ku assista vanhu ku va va fikelela higher consciousness in the spirit but loko Sathana ta va na tintsumi ta va attack tintsumi letiya va hetelela va endla yini va ti wina ti hetelela ti vona vana va vanhu ti vona vana va vanhu and then ti va ti join mahlweni ka Xikwembu immediately loko ta va ti endle sweswi ti nga endla swona ivi ti automatically se ti wa manje ti fallen angels na to se i team yin'we na leti ti nga hlongoriwa na Sathana that is why army ya Sathana yi kulu ngopfu yikulu mara ni la ta tsundzuxa xilo xin'we ku hambiloko yi mova mabiliyoni ya mademoni a ma na matimba ka wehe u nga nyikiwa authority mara a ni kwalani a ma na matimba mademoni lama loko u twisisa the principles on how to use your word on how to break the curses on how to operate in the spirit and to operate in the spirit a swi zi swi lava swa ku u famba u ya rhwala yini na yini it's a gift and loko you can nurture the gift unga swi twa swa ku I can do this the moment you feel I can do this there's some processes leti fanelaka u ti famba tshama na vanhu lava nga ta ku pfuna hi spirituality ku kota ku fikelela lawe u lava ku fika kona because this is the world of many possibilities loko u pfumela ku being with me u tshama na me minkarhi na tala ni ku kurisa ni ku nachara ni ku kurisa u va na ti-question leti u nga na to u hlamuleka kahle ivi loko u fambini u ni ku nyike ti-basic ivi u ya endla hi ndlela leyi me ni va ka ni vulisa swona and then nature will respond to you yi ku nyika leswi me ni kalaka nga ku hlamuselanga yi ku revealela swilo swa ku swi ta from the nature itself the spirit of God a fika a tshama ka wena u sungula ku va u va spiritually connected u sungula ku endla swilo swa matimba now a tlhela nyana katsongo ni lava hi languta tintsumi leti ti nga wa those angels they become against the angels leti ta Xikwembu leti Xikwembu xi ti rhumelaka ku va ti tisa message ya n'wina va Gabriel and tintsumi leti they are against tintsumi leti rhumelaka hi Xikwembu ku ti ta va tinyimpi ti milwela n'wina tinyimpi leti ti va ka ti rhumele hi mani hi Sathana ku ava na n'we mi kholwaka ka Xikwembu loko ti rhumela tintsumi letiya ti va ti ri mademoni so it becomes a spiritual warfare because tintsumi letiya ti ta na nyimpi ya ximoya now the question i ku u ta ze u lweriwa wehe u khome principle u lwa yini wa ti tiva tintsumi ta Xikwembu ku u ti vitisa ku yini na and how do you pray there's no way in which tintsumi ta Xikwembu ti nga ku lwela we n'wini u nga ri na ku kholwa futhi u nga swi koti ku communicate na tona now a hi tlhela nyana ntsako loko twa munhu a ku mani protectiwa va le hansi ni protectiwa va ka hehe futhi va ka hehe va ni rhandza ngopfu there's some things that hi faneleke hi swi twisisa as Africans munhu un'wana na un'wanyana i na va le hansi munhu un'wana na un'wanyana i na lineage ya yehe genealogy ya yena taka hi kona even Yesu Kreste himself loko nghena ka buku ya Matewu ka New Testament u ta swi kuma ku hosi Yesu ku vulavula hi lineage ya yena ku mani bebuke Abraham a tsala Isaka a tsala mani a tsala mani ku ze ku tsariwa the 12 tribes of Israel hina we are the lost tribes of Israel but we are under the root of Jewish people so we are the Jews actually we are the Jews so hosi Yesu na yena ina bale hansi va yena his genealogy but here's the only difference
The only different i ku na a ri na va le hansi a nga zanga a va khongela. Loko a fika emisaveni i tise the mandate ya le tilweni ya ku Xikwembu xi n'wi rhuma ku i fanele a kutsula misava a va dyondzisa hi ta mfumo wa tilo. Loko hina leswi hi herisaka swo as Africans hi demonizer lava nga etlela swi vanga ku hi voho va hi controlaka kasi hina matimba ku tlula vona. The moment u fika u khisama ku ri ku hanya loko wa hanya, the moment u fika before ya ku loko wa hanya you have the power to control hinkwako. Loko ze u fa you lose your license to walk on earth, and a wa ha swi koti ku ya fika u vulavula na vanhu u va byela hi spirituality, u va byela hi connection, u va byela hi impartation, u va byela the way u twisisaka xiswona ku ya ka the higher connection in the divinity of God. So you lose your license, your physical license. Now loko u ze u hundza ka misava leyi, now the question i ku u ya kwini laha hi fikaka hi lahlekeriwa hi kona. To mona ku me va le hansi va ka hi va ni sirhelela. Yes, remember one thing, va le hansi va ka n'wina lava nga ta ku sirhelela va ku sirhelela by the permission of God, which is a wu va tivi lava ku nga vo va ku sirhelelaka. Hambo ya kwini na kwini lava ku nga vo va ku sirhelelaka a wu nge va tivi. Why now? It's the decision of God himself in his divinity to use lava va nga hundza emisaveni according to where la u nga ko u yime kwini. Loko u famba na hosi ku munhu la khongelaka a tshama ka swikhongelweni minkarhi hinkwayo, you attract lava ya va nga hundza emisaveni va nga etlela lava a va tivana na Xikwembu. That's them lava attract ka vona. There is no way in which munhu wa ku a nga fambanga na Xikwembu and then loko a fika hala paradise a hi n'wi tivi a nga kona paradise. There's no way in which a nga vuya a ta protect away, because that person na ye a nga kotanga ku ti save loko a huma nyameni ku a kota ku ya endhawini ya kahle. Munhu yaloye a nga le paradise na ye swi le ku n'wi tikeleni. That's why loko mi landza nyamisoro hi xitalo va tshama va ri ku complaineni ku na va lava leswi. But wena as munhu loyi a hanyaka hi wohe u waka u khome tintambu hinkwato na majoko hinkwawo eka hinkwaswo swi nga le xivandleni xa vafi. So in other words, hina we are God. We were given the authority to operate and to rule. That is why loko languta Adam, Xikwembu xi te Adam swa ri hinkwaswo nga ta swi endla ngeze ndzi hlupheni swi nyika mavito, nta rhuma wehe u swi nyika mavito. Loko hi ndlula homu Adamu ku endla ku homu kusukela ka namuntlha Jehovah faka zaratini na me nta vula swona. So each and every animal vito ra xiharhi xin'wana na xin'wana ri huma ka Adamu. Xikwembu a nga zanga na kan'we a kaneta swa ku Adamu why ngwenya lowu nga yi vitanga swa ku i xikatsi. A nga zanga kaneta because God is connected emunhwini. So whatsoever leswi endlaka hi munhu has got the ability and the power of divinity ya Xikwembu. So lava va ku lwelaka a va na matimba henhla ka wena, mara they come as angels. Lava va ku eminkarhini ya ku tala va demanda va under a certain master because a va fikelelanga ti-qualification swa ku a va qualifyanga a nghena paradise. And leswi xi nga ta famba xa endleka loko se va vuya ku ta demanda. A ni nge ku yisi kule nda kombisa hi buku ya Lazaro wa xisiwana na xifume. Lazaro lowa wa xisiwana loyi a dya mahlanhla hansi loko ma we hansi a vabya. I ri Bible loko a ta va a fini i fini a rhwala hi tintsumi a ya tshama xifuveni xa Abraham. Mara xifumi loko xi fa yi ri Bible xi yo ngwaviwa. Loko xi ngwaviwa ku na ka hambana ka munhu loyi a rhwalaka hi tintsumi. Loyi a rhwalaka hi tintsumi u tlakuka, loyi a ngwaviwaka ehansi misaveni. Yi ri Bible loko ri karhi u yi hlaya kokwalaho xifumi xi rila xi vona Lazaro a tshame xifumeni xa Abraham. Yi ri Bible loko a languta henhla, so xifumi xi le hansi xi celeriwile, loko xi languta henhla xi vona Lazaro ehenhla. Xo xi le kwini? Xi le hansi. A ku tatana Abraham hambiloko wo rhuma Lazaro a peta xintiwana ntsena ematini a ta thonekisela enon'wini wa mehe ku la ni nga ku ka hisa. Now this is telling you
Lazaro loko asuka ka misava leyi because a famba na Xikwembu I rhwaliwe tintsuma ya kwini a ya henhla a ya pfaleliwa paradise ku hava mavabyi ku hava mimoya leyi nga n'wi tirhisaka Lazaro ku a tlhela a vuya misaveni a ta khosa vandala emisaveni because I pfaleliwe paradise ku ta decide ya Xikwembu ntsena loko xi lava ku rhuma Lazaro hi milorho xi rhuma Lazaro hi protection ka ndyangu wa yehe a tisa peace. That's a decision of God. So luya anga le hansi le a rilaka vusiku na nhlikani I khomiwe hi mastara ku nga mani the devil himself. Moya wa ye wa ha vuya wu surface wu ta vanhwini mara loko u ta vanhwini wu ta vulavula swa ka swi nga fambisani na tilo. I lava yindlu I lava ndumba I lava timpahla I lava vuyisiwa kaya sweswo ka swi heli. And loko mi swi landzelela n'we mi ngo I va le hansi va hambanisiwa ku na lava nga famba na hosi loko va ta ka we a va ku lead astray a va ku lahlekisi va ta ku protector va tela ku ta va ta tisa ti good fortunes according to your prayers. Loko ri karhi ku khongela Xikwembu ni tole vusiwana ku navela ka mene ku veka mavokweni ya wena Xikwembu xi rhumela vo va lava ka n'we va nga famba na hosi va nga pfaliwa paradise va ta fika va pfula tindlela. Loko nyimpi yi pfuka ya vanhu Xikwembu xi va xi tiva hinkwaswo xi rhumela tintsumi ta xoho ta nyimpi xi rhumela va ka n'we hi va ku protecta. Se ku va ku ri na nyimpi leyi bangaka wena hikuva u le xikarhi. So loko u nga swi twisisi u nga hambanisi ku na va le hansi Mazulu va ri hi dlozi elibi ku na munhu kuma swa ku a ri wa kwala kaya I lo va ri wa kwala kaya mara I ku feni ka yehe loko a ta va safini loko a vuya la kaya I vuya ku ta xanisa loko a vuya la kaya laha swi swa yehe vhele loko va ku nkwembu lowu u nga le ka yehe loko ri safisa dlozi ra ku na distraction yin'wana and ra demand ri tlangi loko mo kala mi nga endli leswi ri lavaka swona mi ta cina a ri karhi a ri dlozi ra ka n'wina. So hi boheka ku va ni as Africans hi swi twisisa futhi hi tlhela hi hambanisa ku na tintsumi ta Xikwembu. Number 1 u na ntsumi ya wena leyi nga kusukeliki vusiku na nhlikani your guardian angel hi tivaka siku u nga fika hi ro misaveni yi ta ze siku leri u nga ta nghena hi ro sirheni ku va ku ri yo yi heleketa ka ti-report u ya hlangana na yo mahlweni. A ni tshama ni ri na wena consciously a ni vulavula na wena hi ndlela ya so why u nga endlanga 1 2 3 and in your consciousness a ni vulavula minkarhi hinkwayo ku leswi u nga swi endli mara a wu qhuveka u ri karhi u swi endla kwala se u ya kwini hi la se tiyaka ka judgment ke ntsumi ya wena ta va yi ri kona tanihi fakazi. Se ku na ti-universal angels ta ku toleto ti veke hi Xikwembu ku va ni ti khipa ti lwa na nala va zama ku destroya swilo swa Xikwembu fana sweswi nga langutana na coronavirus. Xikwembu loko hi ri karhi hi khongela si distributa tintsumi ta xo ti-universal angels ti-archangels leti nga khoma mabanga lama pfuraka ndzilo ma lwaka na this spiritual virus ma lwaka na this impact ma lwaka na the new world order leyi taka ma lwaka na hinkwaswo leswi swa ti-agenda ta ku biha ta mani ta Satan. Ya swi tiva biblically ku swi ta endleka vhela hi swi tiva ku swi ta endleka Bible is prophetical ku ta va na antichrist masikwini emakumu mara yi nga kala yi nga surface yi va na matimba loko ya ri kona swi ta sala swi va na matimba. Bible yi vula kahle yi ku Satan ta nyikiwa 1000 years ya ku fuma a xanisa emisaveni mara rapture yi ta va se yi endlekile vana va Xikwembu va ta va se va tekiweni va fambile. So this information leyi tisaka ka wena ni lava ku sukela ka namuntlha u ya sungula ku endla research u ti lava ku kahle u yime kwini leswi va swi endleka kaya na u qhuveka u swi endla ku ri u ponisiwile kahle ku ponisiwa ka wena hi kwini ka kona. Wa yi twisisa salvation ku yini na a wu ri ku tsundzuxa xin'wanyana ku na va le hansi va ka n'we lava nga lova a va tirhela Xikwembu mara hikokwalaho ka swin'wana na swin'wanyana va nga yi vonanga paradise ene a va ri tiheleni Xikwembu xi va veke ka neutral. Xikwembu xi languta hi ku ya hi mitirho ya wena ya kahle hi ku ya hi ku tirha ka wena Xikwembu xi tsaka ku ri u nga ta va khulula ku fika mhaka leyi va ku na ku nghena hi ku tsetseleriwa xintukulwana xi nga xi ya nghena xi amukela vhangeli xi famba xi ya tirha mitirho ya Xikwembu ivi va vona tintswalo va vona mfumo wa matilo hikokwalaho ka wena. So u fanele ku hambanisa ku na va le hansi lava nga ta ku lahlekisa va tshama va ri ku demandeni u famba u ya va khisa mawe lava mati ya le lwandle u ya ku endla swilo leswi hinkwaswo to benefit the kingdom of their master. So hi ku komisa la ta ku byela ku vana va munhu va nga bebukiwa va ri vambirhi
ku va na loyi a tirhela Xikwembu. Baba. Sure. All right. Sure. So, and then ku va na lowun'wanyana a nga tirheli Xikwembu, a tirha hi tindlela ta misava. Loko va hundza emisaveni hinkwavo, loyi i ta famba Xikwembu xi n'wi amukela a tshama paradise. Ti-purpose ta yena Xikwembu lexi nga ta lava a ta tisa ka vana va yena kumbe ka rixaka ra yena ti ta va ku ri ti-agenda ta Xikwembu. Lowun'wanyana loko a ta i sukela ka another kingdom, so ku nga hetelela ku lwa mimoya, ku lwa swikwembu leswin'wana ngo swikwembu va le hansi swi lwa hi swoxe. Alright. Se eku lweni ka swona swi lwela n'wina. U kuma ku loyi i lwela ku nyika light na ku va a ku nyika a good guidance. Loyi i lwa ku lava ku destroya, ene a ngo swi rhandza ku destroy leswi lava ku destroyisa swona. I ku destroy because of i rhumiwile hi mandate wa lava a nga lavi. Loyi i rhumiwa hi force ya ku loko u nga endli 1 2 3 u ta endlela 1 2 3 ka wena. Phela va ha threateniwa kwahala va nga kona. Kahle a va ha ri na lexi va xi vulaka xi endleka hi ku navela ka vona. Mimoya ya ku yi khomiwini, loko yi ta ka n'we yi tela ku ta mi yivela. A ta milorhweni kumbe a khomiwa hi nyanga kumbe a khomiwa hi Nyamusoro a n'wi byela a huma munhu loyi a vulavula ku ri yes straight ku u yini leswi fanelaka u swi endla hinkwaswo. Automatically we va vulavulaka na wehe, Nkwembu loyi va vulavulaka na wehe a hi yena a ku demandaka, u demandiwa hi the master loyi a nga le ndzhaku ka yena, because a nga ha ri na rito, because u decide namuntlha wa hanya ka misava leyikulu in the afterlife. Loko heta ku fa u ya va u controliwa kwini na, u decide namuntlha. So you need to understand loko swilo leswi mi ngo i swikwembu, hi Xitsonga a ni tivi swa ni nga swi nyika vito ra ku yini, because mi teke madlozi ma idolize, they are your idols. Hi marito man'wanyana mi teke i swikwembu mi swi endla xikwembu, of which is against the will of God, the creator of heaven and earth, loyi a nga simeka nature hinkwayo, a nga simeka swilo hinkwaswo. So we need to understand swilo leswi. Spirituality is too deep. Mara swi lava vanhu lava nga ta ti sungula va ti lava ku kahle va yime kwini, va famba na mani. Ene i swa nkoka ku va ni hlangana na vanhu lava spiritual va twisisaka ngopfu swa ximoya, ku va u kota ku twisisa ku who are you, where are you standing, where are you going. Vana va wena va ta kota ku na loko se u nga ha ri kona va swi tiva ku hina a hi famba na qhawe leri a ri hi dyondzisa ku evuton'wini loko u lava ku hanya vutomi, hambiloko u xaniseka, khoma la u nga ngheni, hi ku eventually in the afterlife ku ta endleka leswi. So hi ku komisa, ku na vanhu va ku emindyangwini kusukela va fa kumbe va lova, hambiloko va famba tinyangeni a va va kumi, hambiloko va vita va Nyamusoro a va va khomi. Vanhu va lava network ya vona a hi yona ya hala tin'angeni. N'anga a yi voni nchumu ka yalweyo i fihliwini. That is why u fihliwa wa hanya loko u fihliwe hi mani, hi Kreste. That is why Kreste loko a ta va fikile emisaveni a nga fambanga a nga nghenanga Roma. Phela Maria makhosi Yesu a nghena Roma, ene mfumo wa Roma hi wona a wu persecuta makreste. Mfumo wa Roma hi wona a wu dlaya makreste. Mfumo wa Roma hi wona a wu rhuma Saulo, ku Saulo a famba a ya dlaya makreste until Xikwembu xi ze xi kuma Saulo, xi n'wi teka xi n'wi tirhisa xi n'wi endla va maapostoli a xi landzela. So na ku nyika leswi tshama swi tiva, Yesu Kreste a tise the gospel. So in other words, the gospel indlela is the way ya Xikwembu ya ku vanhu va ya tilweni yo. Anything other than that is a religion. Christianity is not a religion. Christianity is a way. Christianity is the way of God. Lexi Xikwembu xo vini xi ngo ni ka vanhu xi ku fambani hi gospel through my son Jesus. Anything other than that
It's not the way, it's a religion. It's man created. Because of vanhu vafambisi va hetelela va va na vutlhari, va hetelela va twisisa spirituality, and then va fikela ka higher consciousness. A hetelela vanhu va ti createla swilo leswi va lavaka ku swi khongela, and swi tlhela swi va tirhela because loko u ze u va u ri na faith, u ri ka high connection spiritually, u nga teka hambi huku u endla xikwembu xa wena, vanhu hinkwavo va ta fika va khisamela huku yi performa ti-miracles, and ku va ku nga ri ti-miracles ku va ku ri the superpowers of the darkness. Remember, Satan loko a ta va wini na tintsumi ta yena, it is supernatural beings. U nga kombela xin'wana na xin'wana ka Satan i ta ku endlela, mara lexi a nga ta ka nga ku endleli xona i ku ya ku nghenisa tilweni. Leswin'wana timovha, timali hinkwaswo nga ku endlela, mara lexi a nga ta ka nga ku endleli xona na yena n'wina a nge pfuka swi kotini i ku ya ku nghenisa iparadesi loko u fa. Satan i ku deceive masiku hinkwawo loko u fa u ta va na yena u ya n'wi joyina. Hi ri Bibele wa swi tiva ku nkama wa yena u komile. That is why a lava ku deceive vanhu ku akala ku nghena etiheleni a ri yexe. So a hi tlheleni ndzhaku hi lava hi tsundzuka ku na ku hambana ka tintsumi ta xikwembu na tintsumi ta Satan. Ku na ku hambana ka xikwembu Jehovha a nga yehe a nga le tilweni, loyi a nga tisa Yesu a n'wi tisa na gospel ku nga ndlela ya ku ya ka yehe futhi. Marito man'wana xikwembu loko xi tisa Hosiso a xi n'wi tisela ku a tisi ndlela ya ku taka yehe, ku i swi voni Jehovha loko a ri tilweni ku vanhu va lahlekela hi ndlela ya ku taka yehe, ivi a ku famba u ya va nyika ndlela ya ku taka mehe. So Christianity is not a religion. Christianity is the way to the Father, to Jehovah. Leswin'wana leswi hinkwaswo they are man created. A ni nge chavi ku swi vula. That is why vanhu hinkwavo va boheka ku repenta, va vuya va amukela Yesu ku ta kota ku ya vona mfumo wa tilo. You can see kombela mi subscriber, lava ka lava nga se subscriber va referring eka ti-video leti va ta kota ku dyondza swin'wanyana. Ni tsakela ku lava vanhu lava nga ta fika loko ku nga ri na swin'wana va nga swi twa va nga swi twisisi, reach back to me, hi vulavula hi swona, hi swi discussa. Xikwembu xa hi pfuna hi kuma ndlela, xikwembu xi mi katekisi. Khensa ti-subscribers hinkwenu lava nga subscriber, xikwembu xi mi endle kahle. Na tshemba ku loko mo sukela ndzhaku mi ya sungula ka video number 1 ka leti hinkwato se mi nga ti vona, mi tlhela mi sungula hansi mi ti yingisela kahle, ivi mi ti searcha n'wina la mi nga yima kona. Ni pfumela ku xikwembu xi nga mi tlakusa, xi nga mi elevator. Your spirituality won't be the same again. Xikwembu xi mi tlakusa, xi mi endla kahle.